Alhamdulillah le, sate angkot bibona resmi. Alhamdulillah. Lah dapat ke hotel orang kok berde Malang ada. Bagus ya Kak Dinda ya. Iya nengi batu dia. Batu dia, hotel batu jangan mana. Berarti kaki reha minum ya. Bopot, Apa? honeymoon. Honeymoon. Iya. Pas arayu, babon aku di kajang ngane babaru. Ya mau aja Pak Kak. Menuju di rumah, Ya tadi mungkin apa langsung check in. Iya Ada dong. kan hotel Malang, hotel Batu. Tak iya. Honeymoon tepat pas. Iya geng cing ame ke keri beton ada ki Kak. Iya sampai ke keribeton. Ya buru mana? Sana